uyu ni iki? Ni umurizo. Ni umurizo w'iki? Ni uw'inka. Inyamabere nyinshi zirawugira, ndavuga remamifere. Ukuyemo iki? Abantu n'inguge. Ni umurizo ukomereza ku kangamurizo. Niyo mpamvu bamwe bavuga bati abantu n'inguge bafitanye isano, kubera ko inguge n'umuntu iyo urebye agakurikira kangamurizo, uyu murizo ntubaho. Uyu murizo abantu benshi bakunda kuwuteka mu isombe, hanyuma bigahwana bikanurira. Umwana ubiriye aba ariye imboga. Isombe kubera ko baba bashyizemo ubunyobwa, urumva ko haba harimo n'amavuta. Hari n'igihe bashyiramo iki? Bashyiramo amamesa cyangwa ruwiri. Ibintu byose biba biri tayari. Bakarisha iki? Cyane cyane ni ubugari. Izo urazumva ko ari gliside. Isombe rero irimo umurizo, ukarisha ubugari cyangwa se umuceri, indyo iba yuzuye ku buryo bwose buhambaye. Uyu ni iki? Ni umurizo. Ndasubiramo, ni umurizo. Hanyuma rero icyo nashaka kubabwira ni uko mu kurya umurizo ugomba kujya uguguna n'utugufwa tuba turimo dukocagurika. Ninde waguhaga amakuru y'umurizo? Ni Papa Sava. Ni iki? N'umurizo.